sena kitso ke molatlhegi mo itse dikwalo ke motlotlegi. Who am I? Ke masaitsi winga botshelo lefoko tlase ke tla dituka molelo. Who am I? Masaitsi winga botshelo lefoko tlase ke tla dituka molelo. Who am I? Welcome to our first rendition of Be Lona, the podcast. That's you know ke na le Leteane, ke mokwadi, ke mmadi. He's a researcher. Me tla ke se ka bua thata ka ene ene a ipolela. Welcome Leteane. Ke itumetsera ke motlotlo gore bo ontaleditse na ke le tlhogonolo Mark Leteane ke saletse ko Lobatse ngwana wa Morolong so I was born ko Aflon Hospital ko Lobatse. The first 10 years of my life, ke tsana ko Crescent Primary School. Be re hudugela Gaborone. My father nele town like ya Gaborone kana ko yo. Ke tsana ko Northside Primary School. Be ke ya ko GSS. Ke le motho Gaborone is now Gaborone Senior Secondary School. Pele nele Gaborone Secondary School. Hell. So ke be ke tsena mo science stream. Ne ke le motho wa di science ke rata science. Me gape ke le motho wa rata go pala. Re ana ke tse di buka tse di cover mo lapeng hala di hundreds and hundreds of books di cover everything from ancient history, the major poems. Gape melena na le ditse Mason, the novel channel with James Hadley Chase. Almost a book every day. That's where my love of literature came from. So, make it a more science stream. But what's a whole accounting. This is later after secondary school. Ngile ka tsena go PESK but ba le bantsi ba branch ba ira PESK ne le pre-entry science course ya bo ya batho ba di science ne le go suga pela ga o re ke gape ba go bitsa BSc or something. No, before o tsena mo BSc ne bridge the gap between O levels le BSc. But what look at this bridging course? Balabantsi holwane batla pre-entry science course. Nagatsana mo go yone but ya ka ba bangwe hela be re brancha be mo ya kwa na be ke hella ke le mo accounting. Ka ira big home. Be ke tswela ka yone ke le in the university. University of Botswana. So ho ka tsena ka tswelela ke ntse ke le accountant. Ke ntse ke le accountant ke bereka ke le accountant until one day 2009 ke sna go bala dibuka dingwe di be di ntsikige gore ha nka re ke tlhaloganya mahuko mangwe go gaisa ya ka bona ba tlhalosa ke bona gore nka re gona le Setswana mo teng ke ha ke la tlhela se ditsi ke be ke re a go ke nne ke kwale go na le a way wish no go progress ka teng ke tla ke tsena mo go yone ba go tsobe ke welela hela mo go rateng dilo tsa Setswana le history, ancient history. Kana ra podcast ke ya Setswana me ke sa re gore nka se bua ke ngwana ke sampe ke tlhala thata we depend on bagolo ya ka lona gore ruta Setswana gore gakolla gore in the Setswana way dilo di dirwa jang me wena you're not just mogolo o mmadi o mokwadi jaanong go tsile jang gore o tsene le tota ya mo kwaleng le go baleng Setswana jaaka o ya ke potso entle thata go na le buka nngwe hela e nang change mogopolo le biwa slave species of God ile Michael Tellinger I know yes Michael Tellinger ke wa ko South Africa ya no o kwalanka di tsa bogolo
Holo, but even before lo, one day ke tla tell sorry kana go mo tsamayeng yone ya puisano e ka tlhalosa gore go no bona le something before lo. Okay. Le go lo e o tsile kae ha e se mo gongwe your next installment ha ile gore me Michael Taylor rona tlhalosa tsone ditso tsa bogologolo tseo beding kisa go o tsere thata mo motho o itsegeng go teng Zachariah Sitchin o kwa dileng dibuka di dintsi Zachariah Sitchin o la ba mo ba le ka go mo discourage gore ga boima me o dio tile dintsi na ke bona a di kapile sentle ka di tshwanetse na ibile ke tse dingwe ke di tlhabolotse ka nna ke bona gore ke o tlhaetse ha ne ke tlhabolle me hela totela no o pagame nnete by and large a remeletse mo e leng gore o tlhalosa gore go no gona le batho ba re ba bitsang rona re ka ba bitsa re badimo ka the gods a tlhalosa gore batho ba jang ba tswa kae go tsilang gore ba neteng ha mo le hatsing le on earth ba le bantsi ba tla itse dibuka tsa gagwe le gore a re mme hela ene o tlhalosa gore badimo ba ke ba lola ka maina le gore o lebella dikgang tse di kodile mo di Sumerian Akkadian tablets di gore dio tsa ntlha go kwalwa gore ga re dio tsa ntlha ora ka kere ke ha se kaela se botlhoko kere buka kgotsa mokwalo wa motho wa ntlha o ne mo kwalwa tota ga te civilization ka ha re itseng ka teng e simolotse ko Mesopotamia around the land between two rivers the rivers are teng the Tigris and Euphrates yang di ko right now ileng Iraq modern day Iraq so ke gone ko the earliest civilizations di tlhagileng teng archaeologically the first writing is simolotse ko le dio tse di simolotse go mathematics di simolotse ko le the system ya ibidwa hexadecimal sexagesimal ke go batla motho a itse gore mathematics nyana gore go na le base 10 a kere sengwe seo ga itse maka di 10 yana ya mona ke 10 le 6 ga di bidwa base 60 sexagesimal system ya go ba yana sexagesimal ke 60 10 times 6 ke 60 yana beso go na le 60 minutes di simologa gone ko so ke bona ko le writing tota the earliest writing e tswa teng ko so ke bona ka utlwa di piritsa bogologolo ne nna ke le mogile gore the way di ranololang ka teng a ke re ke simolotse ke re go monka go rano mo diong tsa ga sitšhe ke nya monka go ranolola botoka like ha ke tla ba se kae ha re gona le temple mo bidwa a whole abar ibidwa the house of double joy no go twa holo the ancient one e le gore go a bua go be ke nna ke bona o nkare e busitse bo gona le go nga tlhalosa ka sengwe se se supang ka ga Abraham gote it was there was a kid named after Abraham kid how e lebela ke mokete and a celebration so ke mokete o no gote mone Ibrahim ki abahul go loyal and about ke where Abraham's shepherding abode was attacked na be ke go mo ke hana le mogile a tlotlomatswa gote a iretswe mokete a ba direla mokete o no gote mone Ibrahim ke haba abahul kana this is Sotho-Tswana ha ba holo ba Sotho ba tla tlhaloga because somewhere Sotho le Tswana ne di kopana ke ba holo ke ha ba holo when he became great in this world so ha ke se bona ke ntse ke di translate ana be ke tswa from simple phrases be ke tsana into a passage
ya no go disa tlhalo ke go disa ke a ke tla simla ntsuria na ntsurile mo gore ya no bora a ke ga bole mo go heta mo be ke tsa a whole passage ya no ka etelle ya no ke go tla tsa na konyana just a few minutes ke tlhalosa in eri enuma ilano imtas kumil ka ina matati ke tla simola ke tla khaola hope ile dime ya dime ke yone ya Sumer but ibidwa Akkadian I go after Sumer go tsana dikile dia bapa ya na dia civilization earliest okay language simula le writing simula akere civilization simula because it's after the flood civilization murwalla so na ke khafana yalo kono gola hela ka bible kona le pele ga murwalla le morago so go gabedi so na ditsi one ya bobedi le bible tota ha o lebeletse so now yone temene ke tsike tlhalosa ere enuma ilano imtas kumil ka ina matati nabe makwaba iranolla bone bare when the gods took counsel in the lands mina ke ranolla be ke enuma ilano mailani ke the gods mailani yamata ikore ya kopana isa kumila ka ena matata kurare ba kopana ko kumila sengwe se yang haitswela bere abuba meaning to weave together ya ka bubi go buba go twa go makasona sa kumpiene go loga mme bogolo ne le go buba ya ka bubi is a woven thing a booby trap bubi ya ke nna ke ya manyama go booby trap booby bo it's a booby trap so it's a woven trap but most importantly in secret abuba isekono basehano babuba hore isekono ena ki barati agre kwagwayana ki barati bona bare and brought about a flood in the regions of the world ke thanulo ya bona mina ki buka ka Setswana ya abuba isekono haki ki ke the earth ba itsego ki go toa earth ka se go me ibidwe ki ba mbare ke o jio ke o ke kore ba isupa kana ki nguni ha bare khai ka yone ke kaya honarare mandriki bare gaya honarare gaya ke earth it's a god who represented earth abidwa gaya ile female rara khai bona bare ki jalo abuba esekono haki ebe rati they were not here when the earth was struck abuba esekono haki ebe rati in other words babuba gore ba siye pela ga go strike jano kona le ngwe o manya gore enlili ha o tsote babuba ka ena through this one ke na ba biditseng enlil ba mitsa enlil the lord of the gods so this passage in full before ranola yaren badimo ba go buiwang ka bone ke batho ke rare se chine go ba ele ba from the translation researcher ka isipesore ke batho ba kopane ba nna le tla ke re bokopano go buisana hela gore re dira jar na le mathata ke ba khona go bona gore sengwe se mathata ele morwalela me ba nna le kunutu leo ba buisana
ba tswa ka maano a gore re ira jang mo nakong ya gampieno bo ba re nyame a re sie pele ga morwalo lao o tla ya mo go bua bone to put things into context it's probably about 2,000 to 3,000 years before the first letter of Genesis was written. So la ska tsena bo me hela go esta tsore so ne di tsena ba di kwala there long before Genesis was written. So ba bua yalo so yana autor ke bile passage go tso ya no beke ke lo gore ke a ranolla iseng yo ring hela when the gods took counsel in the lands and brought about a flood in the regions of the world. Ga itsa mathati I get trouble. They were fomenting trouble. Yan matati khayo mo translation. Lidio nyana tsidingwe hela what be ke bona gore nya me ke ranolla botuka go na le bona. So go tso ya be ke sa whole script a poem or something sa bona hela ya. A whole poem you can ranolla. Ke utlele Setswana le se santse se tlhalosa ga di ka nna bo 180 lines tse di bo 90 lines ke tlhaloganya ka Sotho-Tswana le Sotho-Tswana hela ke utlwa syntax kana syntax grammar a ke re tota re itsele grammar ba bona le syntax re tsene ho re Leteane ke re ke go botsa gore lo leme ke puo language ka bo yone me ha ke ntse ke ranolla ya be ke tla ke lema gore me magoko a le hankara a tshwana le Setswana me atla a tshwana le a Sekgowa atla a tshwana le a India atla a tshwana le a Australia atla a tshwana le a Mayan the Mayans ke ba South America ba bogologolo because I saw this is by accident I can say so se gore ke step 1 step se epolla se epolla se khantele o bona hore me nkare di puo tsotletse Bible e bua nnete ha re go no gona le Babel ko di puo tsene di kopana be ke next step ke go bona gore me ke re se ke ranolotse home script yana be ke the next step ne le gore ke bona gore yana surely khorar Babel tswa gone go ya ke ano be ke dira ke compile mago ka khantele ke bona gore me tsa certain words ke di bitsang di proto-terms tse di proto-terms ke di bitsa ke re proto language go tala first language ya ka prototype ke the first type e o e dira a proto language bokona le be ke bore ke re mo proto language kuna le di proto-terms gore proto-terms ke ka Setswana re ka re ke mahoko a gang ama a go ntse a lonka has di ka ke selectile di ka re ke itse le gore go tla nna yana gore the way language ya ka teng ka ke yone potswa ya go ya gore dutse sa gore pa ke modumo ke pa but o supa so se tone ha se re go ka ya se ha se re po so se heavy gore wa bana these sounds ka se khoya no go la le time e telle onomatopeia ora re mahoko a echo and the natural sounds it's a nature la ga o ka re how or boom ka se po I can o itse gore kota explosion gore la sa tlhaloso gore right ha re boom ya mo se re boom ha o tloka le gore o itse ha solo mo sora re se ra pa wa utlwa gore ha o tloka se phara ya no ba bona so these words a e o u ha u nkare super surprise ya no mahokonyana khanella mo those sounds they build up ke lemogile gore ke tsone tse di build up natural sounds a language jaanong for example a re bua ka tadi kana tadi ke le bogile mo Sumerian yone Sumerian e ke buang ka yone kana Akkadian ke ta
akro itse re ra go ita to strike something sita be sa we di so ta di no in the name of one of these gods so it's China so abidwa ni norita anale a war play ibidwa ta di kote yano ita khacho yano Zechariah section ay kalosare the one that strikes and fails or knocks it out because make on you ta di yano kote yano it's ba mba ikalosa kuna le thunderbird ko like ko North American Indians red babies and red Indians the American no nyani ya babies are thunderbird lo no bare hairiana ya go me amo superena ka these ancient gods pa bona ngoro ne bana take ba go lebagalang ka re ne bana le technology bare ya tlhalosa la ka bala mo dio buka tsa se chine gore inele a war play e le gore ha dropa di bomb ya di betsa ya ba tswana no wa how ka ha le gore wa ga go lokela kana wa itse gate tadi ke nonyane e leng gore ena le le gore ha la hisa le puma so what does it show? It shows it to us se dropa ya na le go sna tlhaloso gore ba go gore so se so ba bitsa the thunderbird ka miki so se be seng khatlisa Setswana dipolelo tse re di utlwile mo bonyenyaneng ba rona di buwa mme yana go na le ka kwa gala hatsi ka o di buegang ka teng ka tsela ye nngwe ka gore di kwadilwe e bile ano kana hangso o bua yang khantela ga tu bua di tsie badimo lo ne tsie badimo e tswa khala because tsie badimo is literally locust gods yana ha o lebella ko the book of Enoch kuno kote pele no kona le bodimo be ba ja sengwe le sengwe se tswana rona le dimo ateo ba gano ba di kana gate o ja ka you see jano bodimo ba gore kutla gore go bolella gore ga dilo dintsi ka mo tsamo ya nako gate yana go buiwa ditsie badimo mme ditsie le badimo di le teng ka gore the book of Enoch ne bua gore they were like locusts batla the giant tse di tla di batla di harvesta bona and the reason is simple we are moving towards the coldest part of the cycles of the earth the earth in a big cycle ya 40,000 years tikologo seng ke ngwe sa itsegeng thata ebile the earth's obliquity kore the earth is slanted ka angle yana ha o ka lebella le globe ya le kona we dikulusa ya o tla bona re slantile yana I think it's about ke le tsore ke nga ke 23 point something degrees engilate so engilate ya change ya kwa be boa ha se ya further away from the sun yana gona le an ice age so it was a time when it was moving towards the ice age yang food ele scarce yang bodimo yang babata dimo jamo story sa chiwe but mo the book of Enoch gate irile di jodi khaela yalo be ba sengla ba ja batho first le punishment gore ha o santi setse di jota ke ja wena ya bo gote hey di tsietse ya mkhantele ana ha o bua ka bone after a long time di flood go itile di flood itile bo gote ana o bua ka gore kana di tsiene di ra le di tsie ba bidingwa wa ba bua ka di tsie ba di ka so it shows for something se bonem bogolo bo burile khantele you no longer believe gore sikile sa exist except that ba bang ba se capture ile mo book of Enoch so itadi yana wa bona gore lone it's one of those young khantele nna nonyane ga se se nengile so ele so de bogolo yana go ra lo le melela Sotho-Tswana ka mantswe a mangwe o le dirisa ele kore mo kareng kaedi ya gago gore o bale dibuka tse tsa bogologolo tse di kwadilweng so nkare ka tsela nngwe it's special to you ka mokgwantseng jang it's very special ka gore ga se nna ke rileng e ranolle is Acadian gore you have no interest in gore why ne se Zulu kana se Shona kana se Igbo sa ko Nigeria kana se ke bona hela itsa ma sentle la ka Setswana
Sotho-Tswana be ke re, well, I have to accept it. So kana ke dile dibuka di ka nna bo 3 or 4 o kwa dile dibuka essentially so let's say dikgologolo tse ke di translate leng fully wow isa retelelo go se sona ntse tshwere hela e bile no e ganetsa se di builwe kana gongwe e tlhalosa go hitisa like gona le engwe e bidwang a praise poem to Shuli. E bua ka the goddess Inanna. The goddess Inanna. A very powerful goddess. So baba au bua ka di goddess ba Kristo ba to bola but I kere ano me ba kolokolo ba kwadile before ba Kristo ba so na ke dumela thata mo go Jesu and senka ga gona gope ko se ba se buang sa palle se Setswana ka le bona ba buile ka how bisa batho ba ko di bore ke bodimo le badimo bana le technology e tisang batho ba bangwe around them banana o tla reng go kwadile le bone mo go tshwana le re rona Batswana re motsadi wa go ke modimo wa go in that sense well yo e khakalanyala ke bua hela gore ha le gore bodimo ne ba le teng and all of this it is the common word dimo lead the angels everything points upwards le rona we talk about the word angel again an era ko dimo an in Acadian go twa ko deep tota la gale dix ka tsena into the complicated an era another type but era ko godimo so an else ko twa Eli, I get my Eli, Enuma Eli, I get these ones, the gods. Enuma Eli. And Eli, be katoka another name of God. Korobeko subuka one God. Mehela Elohim. It's a plural term, even in Hebrew. Elohim. What happens in the Babel language? Batsere my Eloi bebatsa mayo baba mira im mama msiako Elohim narma Eloi bona bare Elohim baloi kona ne the wizards totally batho bana ba tlhale ba more ise gore ba tsama masigo ba ise gore ba kolo gore technology ya bona ne re bona ya hakana ya re sna tlhaloso ya teng bere ke baloi wizards. So that's how the word came. But tota is word Eli, tota illu, the shining ones, illu, mullo. So from illu, illuminator, mullo ke the root word illu ke illuminator. So it's the same. It's a prototype ya ke ibu. Ya ka we that's why it's a brightness. Go twa botlha. Me go twa kana brightness ra. So yeah, that's why ke re yang be ke bona hore Swanes se ko tenteng se tlhalosa mahoko a ko tenteng tota. Re se re shalisitse ka tumelo tumelo ya modimo badi ya di Bible re tla nna le nako engwe gape re tsenela mo go tsona exactly mo ne le mpala le go heta hela o ka ke go reditse gongwe nka tswa hae ke ya ke a go bitsa bashimane re ntse yana le bare ke tse di drink yana ke bare bana we kana ha go te banna go twa ba ne mata be banna ha ga se gore go borai go utlwa dilo re se re di tlhaloganye re se re di botse sentera di tlhomamisa go iphitlhela re bua dilo gongwe se tsone o ka kgela o re mo go yeng go ntse hela ya kana ba bona ba re tsa ke bua dilo se ke di tlhalosana ba nkare ke motho na kana me hela yana ba ka kanya se mo se tla ba lo maganya the structures tsa linguistics se o tshwanetse mo di itse kore yang ma o ka tenga technical go na le metathesis go na le phonemes go na le etymons o tshwanetse o tlhaloganya gore language e bereka ya
go na le phonemic shifts like L and R ke tla wa sekai ka phonemic shifts It's already eating thata ya si Afrikaans. Haki tura badirisa W ili V. Ili V. V kana yeah, that's a phonemic shift. How kare, for example, kalanga. Onabe rahadna kalaka. Hare manga. Bare nguni bare manga. Bare manga. Narama. Ma. Wabana we are shorting it, but over the roots. So those can be phonemal shifts. How is the basis of LR trip? Bamba bare Dora, basa dollar. Yeah. So how is it? That's why Bamba kana bare muari. How level RL unsa arolum produce ele ke mo eli enu mo eli e boela go ne ko now we are getting towards mo ke go badile go ngwehela go te homophones yana di homophones one tsone di dinga ka gore le go bolele ngwehela le radio tse di dintsi so do di phasa hela ha se mo o tsangwe we pagolela mogodu o tshwantse o bona le idea ya gore linguistic se bereka ya ona ma go di terms ne ke di tlhalosa tse o tshwantse o itse gore go bereka yang le bo semantic shift gore so se ka simula se rase be se tsama se rase gore ka mantswe go thata gore o ka itlela hela go thata gore a we pagolela mogodu le di linguistic lokole Halitsuhu. Ba go ganetsa ba lemogile gore o husitse go logo etymology you dig to the roots of the language o tshwantse o utlwe gore ba mbareng bo bona o trace the most likely root bo kopanya bo batisa o checka o re ha go tohela o tsote banna ke ba banna basadi ke ba basala it's not so easy it might be true but it might not be true you have to check and say how go buy qualify just by futlala the nearest one o tshwantse o gore banna ba reng ka other languages and then body lo maganya la bo e be le gone ka conclude especially se di bapileng le Sotho-Tswana ke go dile ra Leteane ne ke le student se struggle thata mo Setswana ke shoro ha gona le morutabana wa go sendu se ke no na thusa thata ga ke ka ira mo go ntle thata but ke ne ka tsa credit mo Setswana well done because like you were saying mona go nyala ntego re dumela gore Setswana ga sena bullying tota mo ha sela technology Setswana se tla go hae is it relevant in today's time nna ke bona ele very relevant ka re santse e tla epolola di kgantse di kwa teng tsa bogologolo ha o lemogile sengwe ile the key a transliteration key gore ha o bapisa mahoko di sounds buka re ke Setswana di go ha key ya the ancient past mo gore ka Setswana o gona gore o iphitlhele o tlhaloganya selo ka ba kwadi ba swadi ba ne ba eleditse gore o se tlhaloganya ka teng ya ke lemogile gore the way di translate ka teng ga se tsona ke re ke ile di kaenyana gora di ka tse ka di hantse le gore how di sobokanya di a supetsa gore we have found the transliteration key transliteration gore ke tsang literally word for word e be nna go mo yana ha ntse le etla nna irrelevant le a ke re ga se gore ke gona ha isimologa tota re mo tsimologong ya yone yang baba inyatsang ke bona ba tla ba salla ko morago yone sone se gatela pele Setswana ya no mpolele re Leteane re tlogare kgaogana ke batla gore sa disa ka molaetsa se pela se o ka se tlogelang ka sone gore re sale re sa akanya re sale re se gopola re sampe re utlwa sentle gore kante gate go a go buiwa kae se nka se kopa mo batswaneng kore for example ke gantsi ke well either some of my family kana friends
farela sengwe se se bokete ke re a o lemogela gore bambino e buang ka se-Italian for example bambino go bamba a kere ka senguni go bamba go tshwara ka rona ra re go pampa go pampetsa go tshwara yana to pamper go pampetsa bambino ke so se se pampetsetswang gore wa bona gore pamper wa bona gore Setswana se mo teng le eng re ska re ka tlogela dio re nna ke mokana ene ke mokala gadi ke makala ka ke mo Setswana we itse gore the words of every language are in here nna ke discover le gore we are closer than we think we are are exploring language le ha batho ba le go sedimosetsa kare my family ke riano tla ba nyame a se gore se mosasha go bona ga se sepela gore ba ipotsa gore se ba yang dijo how does it put food on my table yana ha re tsare le bile ke tsa gore how does it put food on my table go itse me ka ha re batla go itse modimo re batla go itse re itlhaloganya me ha le motho a go sedimosetsa le gore me role se kana tsapile ya le jima o bona go nkare no ke a utla fine mo bolela gore your language is right at the forefront ya se mo le se me kare too many times ka ukwa go tsa motho ya la go kare ga ka ira se la ga le ba mbantse ba lemoga bit by bit ya ka wena o montaleditse yana o a lemoga bona ba teng ba ta too few ba lemogang ba ka rotloetsang ba ka ra tshwana le ra tshwana ga te ra tshwaragana so se tloye happy le ga rona so ke re ba tswana lo ska le ba dio tse di kgaoganya ha re le dio tse di kopanya ya language ke supa gore language e ka kopanya not just rona really different ethnic nations sa Botswana but the whole world go supetsa gore dio tse dingwe di khata le kana ba bino ke ngwa ke ngwa di say so far I've got over 800 things make kare ha ke dirisa my proto language dictionary me ha ka dirisa AI ke sna go ruta ke gore go ira ya gongwe tla ka tse di botoka ya 5000 tse 10000 tse 15000 karo ha o le nosi ha o tsama o le tsone ka bonya that language yone tla be scanner billions and billions of threads be kopang. So that's the next step. Yano kare abatswana manne part of this journey. We tlhaloganya le go tlhaloganya gore we are all connected in this world. Ba kanye gore ya through the word bambino let's le hundreds of others. Gore language ya kopa re batho ba motho re tswa go lowe. That's what we have for you today. Motswako wa me ke mpho ya magosi setlhabelo sa matlosi ga ke tle bonolo rhymes di kokonela jaaka mabolela motsitsi wa dinotsi